Bu alkışlar sizler için buyurunuz. Sayın dostlar, bu Koran'dan herkes çoktan bilir. Bu güzelden güzel Koran'da 3. evlat doğuldu. Men belesem bugün halkımızga uner ko'rsatdilar. Evlerinde Kırım Tatar tilinde laf etip, balların Kırım Tatar adetlerini öğretip, güzelden güzel ballar o'stirdilar. Allah kolay getirsin. Endi bu Koran'da 3. evlat beyli oldu. Yangi dünyaları oğlan doğuldu ailelerinde. Adında Mansur koydular. Adına kart olsun. Saygılı soysop akraba, bidalar, tezeler, karpalar, herkesge torunlar hayırlı olsun. Daha bir kere alkışlar bizim göstergelerine. Endi hepimiz bugün soysop akraba, dost, eş iştirak etemiz bu yaşların beşik toyunda. Beşik toy yapalar. Endi oğlanların sünnetke oturtuzganlar günde bugün Müslüman sırasına kirdi. Endi beraberlikte beşik toyla sünnet toyu geçireceğimiz kısmet olsa sizin yardımınız ile. Saygılı toy sahipleri kelgen misafirlerin adından iyilikleriniz hayırlı olsun. Kollar abadan ayrılığın barışı siyasale mahsus misafirlik ediyoruz. Tam geri gidiyor olsun, just barsız olsun. Aynı bakalım. Дело в том, что у нас с Фаем есть один сюрприз. Если мы сейчас его все вместе лопнем, то тогда у нас очень будет много счастья, здоровья и много денег еще будет. Открываем глаза. Смотрите, какой круг. Пока не лопает, ничего себе. Нет. Вы думаете, почему Фай у меня такой худой и густой? Это что за мир? Внутри мы все вместе нашим мячами, шариками должны будем ударить по этому шарику. Готовы? И если вы это сделаете красиво, стильно, тогда шар лопнет и у нас будет много счастья. Готовы? Давай на 4. Раз, два, три. Ой. Нет, так не пойдет, шаг назад. Ну что ж, еще слышишь, не могу. У меня плохо было? Нет. Плохо били, ребят, не все вместе. Готовы еще раз? На счет 3. Раз. А я вместе с вами договорились? 2, 3. Гуля, и похлопали друг дружке. Молодцы. Они просто скачали и бросают друг друга. Бросают друг друга. Не лопать. Хорошо, ребята, но это еще не все. Дело в том, что мы с Фаером подарили вам все подарки, что у нас были. Но мы хотим, чтобы и вы нам кое-что подарили. Справитесь? Мы хотим, чтобы вы нам подарили самую большую и самую красивую фотографию в мире. Готовы это сделать? Для Инстаграма моего. Для Инстаграма. Красивого. Поэтому все подходим к нам, становимся рядышком. Ребята, которые маленького роста, становятся вот здесь. Ребята, которые повыше. Вот
Так. А ты вот сюда становишься. Вот, так. И на счет 3 громко говорим ура. Готовы? Раз, два, три. Это было тихо. Еще раз. Раз, два, три. Супер. А теперь давайте языки покажем и скажем. Раз, два, три. А теперь улыбнулись и сказали букву «ы». Молодцы, ребята! А теперь подняли ручки вверх. Вы же хотите тортик, правильно? Поэтому самый большой вкусный кусочек достанется тому, кто на счет 3 скажет громче всех нам пока. Готовы? Раз, громче всех. 2, 3. Ой, ну тут сами уже разбираетесь, кто там громче всех. Молодцы, ребята! Теперь скорее за стол можете кушать, а кто хочет, может отдельно с нами сфотографироваться. Я так понимаю, она первая, да? Так, отходим от столика. Тименес! Потом девчонки. Eski sayfamız var. Eski sohbetlerine birlikte devam ediyoruz. Aksızsızlar. Sayılı misafirler, soy-so'pa qaba devam etamiz akşamımızın. Bizning misafirlikda bizde bugün soylarimizdan Qarachul qorantasi kelinglar alqishlar bilan o'rtaga Qarachul qorantasinin bolallarini taklif etamiz. Nazlı, Hatice, Elmas ve Gireyxan. Alqishlar. Yuqorilarimiz jamoat, aplodisment, alqishlar. Bu bolalar birinchi YouTube kanal açtılar. Kırım Tatar YouTube kanalı Miss Qarachul. Onun için kim bilmese YouTube'da açıp bakmaya, bağlarga o'girilmeye uner olur degenday. Bizim yaşlarımızdan bugün sizge küçük programma olacak. Onun için herkes eşitip alkışlarla yardım vereceğimiz bizim yaşlarımıza. Çok sağ olsunlar. Nazlı, Hatice, Elmas ve Gireyxan. Аплодисменты погромче. Машалла, sağ olunuz. Buyurunuz bana. Sen olmasan Seytümer emin. Sen olmasan aziz halkım. Kim horçalar şavle saçar yoluma. Sen olmasan bülbül konmaz kalem tutkan koluma. Sen olmasan kim parçalar yüreğimin buzlarım. Sen olmasan uşurum ben buzlarım. Sen olmasan yolda izde haltırar sızlarım. Sen olmasan yerde kalmaz ömür bile ızlarım. Sen olmasan men ölgen son kim hatırlar nesilmi. Sen olmasan ne ay doğar ne tan atar dünyada. Sen olmasan ne vatan var, ne ana var, ne baba. Sen olmasan ne Yalta var, ne deniz var, ne ada. Sen olmasan yangıramaz yerde, gökte yıllarım. Sen olmasan yansın, batsın felek
Шәрәфле шуһарым, сен олмасаң, азиз халқым. Кімге керек бұл дүния, сен олмасаң, ей güzelim, öksüzüm мен қырында. Maşallah ballarga büyükten büyük alkışlar, endi büyükten alkışlar ana babalara böyle istidatlı yaşlarımızın osurup icatlarını çoğlaştırmak pek kıyın inşallah, sağlıkın versin ana babaga. Maşallah da bir kere alkışlar bizim yaşlarımıza. Karaçöl YouTube kanalı bakınız. Endi sayılı dostlar, alkışlar ile yaşlarımızı teklif ediyoruz sofralarga. Akşamımızın devam ediyoruz. Hayırlar da çok kısmet olsa, Aliye tatamız. Dar bir hayırlı olsun sayın dostlar, bir mesaj tatlı olsun. Sonra da bu yoluna gidelim. Hayırlar kahveyle olsun.
kızları. Maşallah her kızlar. Kardeşim aldım kamerada, köpek var ıslandım suları. Gelir bana sevgilim var, o seninle konuştuları. Şurada bana seni koyacağım, açacağım sana yüreği. Kara kaşlı o sen başkasları, severim seni, severim. Şurada bana seni göreceğim, açacağım sana yüreği. Kara kaşlı o sen başkasları, severim seni, severim. Haydi balam haydi. En güzel, gerçekten en kaynaşlı, renklerin sözü sırası. Eleman sen olsun başlı, şurada bana seni göreceğim, açacağım sana yüreği. Karabaş ol sen başlı, severim severim severim. Şurada bana seni göreceğim, açacağım sana yüreği. Karabaş ol sen başlı, severim severim severim. Haydi babalar. Şurada bana seni koyacağım, açacağım sana yüreği. Karabaş ol sen başkasları, severim severim severim. Şurada bana seni koyacağım, açacağım sana yüreği. Karabaş ol sen başkasları, severim severim severim. Severim. Oy boy, askerleri çapayım, kuzeylerin adayım. Askerleri çapayım, kuzeylerin adayım. Osman Paşa bayırda, güle güle bakayım. Osman Paşa bayırda, güle güle bakayım. Haydi bana gel bana, söyle beni kız bana. Haydi bana gel bana, söyle beni kız bana. Hey! Kaçayım Ardine'yle bakayım, kaçayım Ardine'yle bakayım. Osman Paşa aklında güle güle bakayım. Osman Paşa aklında güle güle bakayım. Ay gel bana gel bana, söyle beni kız bana. Ay gel bana gel bana, söyle beni kız bana. Haydi bana bayla maşallah, Rabbinin günü hayırlı olsun. Oy boy, Osman Paşa bayırdan güle güle ayırda. Osman Paşa bayırdan güle güle ayırda. Çevre çevre yaş kızlar, oynak oynak güle. Çevre çevre yaş kızlar, oynak oynak güle. Haydi babalar maşallah.
Sizlerle aramızda sizler dostlarına şundan böyle mahsus bizim aramızda. Mahsus gözler. Ваша честь, мои родные, это тост. Пусть сияет ваша радость, ваши звезды. Дай Бог жить вам без печали и тревог. Пусть ведут нас к счастью тысячи дорог. Не стесняйтесь жить открыто и светло. И дарить соседям дружбу и тепло. Час тревожный руку помощи подать. И друзьям ошибки прошлые прощать. Не гневитесь, веселитесь каждый час. Мы живем на свете, это только раз. Удивляйтесь и влюбляйтесь без конца. И любовью озаряйте на сердца. Раз, два, три, четыре. Выше руки, плечи шире. Дай Бог счастья вам вновь и вновь. 5, 6, 7, 8. Улыбнитесь, очень просим. По-кавказски бьется любовь. Раз, два, три, четыре. Выше руки, плечи шире. Дай Бог счастья вам вновь и вновь. 5, 6, 7, 8. Улыбнитесь, очень просим. По-кавказски бьется любовь. Бьются годы, уплывают годы. Жизнь прекрасна, но ужасно коротка. В мир идите, не скрывая чувств своих. Полюбите братьев меньших и больших. Пейте ласковое, терпкое вино. Солнце в синих небесах для всех одно. За мною пойте песенку мою. Обнимаю и целую, и люблю. Здесь веселитесь каждый час. Мы живем на свете, это только раз. Удивляйтесь и влюбляйтесь без конца. И любовью озаряйте на сердца. По-кавказски бьется любовь. Sayımlarımızdan devam edemiz.
Bayramımızın şirine en lezzetli kebaplar Kırgız'dan Ekrem kardeşimizden sarabız kaytarması. Maşallah. Büyükten büyük alkışlar Emir. Büyükten oyuncu olsun Allah'ın. Endi sanatlı dostlar, ben belirlesem, kunde 4 tane kaytarma oynasam, yaxshi fizkultura